Claudia Margaret. Asa dong kususik nami margito tanyang na to atong lejar na ulod gabi sudi hawe kabina pa may po ang husigo. Lawar hatami lama mohon persembuhan malam mohon aka geleng kami juga satikyot. Padang ma musik boleh.
dihita na marma marangi. At dorong so tasik kopi di parpungat tadi bagas artikyo. Ba arong dobe nanas bangidot tama dihita na marma marangi. Arong dobe. Arong dobe ama. Amang natutuan dihita na marma marangi. Arong dobe. Kami masalah oras. Mau dati mari di bata, mau dati manang dihita saluhuna paparna punta toga aritorang boru bere iwe bere. Di bagas artikyo mga sikop dihita na marhula-hula boru. Mar sisa-bisabian asi marohanya matale bata tu manauli tu makanadengkan las ni rohana sa debatama ojak di tonga-tongan berunta tutulan dari asa asi rohanya matale bata sagabe manataula sinura kafaina toras nanang dihita di hazal maut dausen hita aka persahito tutulan dari tupahannya matale bata alang asikop hata kanauli hata kanadengkan di perpungat di bagas artikyon asa do sumarhata tu situtuin nama te amang ate agabe masalah horas amang promosi nami di bagas artikyon ngasikop sian hami namar hula-hula baru gaganang kali sisa-bisa bayar hata ringa dua-dua asa te nahon matemuan pilo nama temuan hata baik dah masih dia kai las pada atau hata atau raksosa tu amwak kerja kami pajuwang kami jumolo kami maksud tabi jolo usorah kami jo jujur ngolu ni bapak nami nasari batuang alaya dorang sohu bajulur kami jo jujur ngolu ni bapak nami nongsari batuang akaraja nami adong pagiduan nami tu amwak kahula-hula nami obat naon tersurat disusun acara kami geleng muna poparan no puto garitonang mangelek dalam marsobba Tuhan muna di pangiduan nami om alanya ke situasi na masa do Tuhan nami ima marhide adong na masa tong parsaur na duao ni bapak nami di Medan jadi bolo pe ujuh kami akaraja nami songot tulang nami tabba opung nami tabba do tulang na robot sinaga sa uduran asi marohamu mangidut mga neon rohamu na ito kami alanya ka situasi do namasa do kami jadi pos rohan nami di pangiduan nami on tuhamu sudah hula-hula nami dibaga sa pos ni rohan nami adok panguliyong muna di pangiduan nami so nga majo so pangiduan do erek nami Tuhan muna aka hula-hula nami duk sipulan no jujur ngulu ni bapak nami nasari matuhon laos bersiap-siap ma opung nami tabba do tulang nami do tulang na robot sinaga so nga erek nami akarja nami kita na maranggi iya opung nami opusukuno anak-anak mangalap boru ni opung nami boru tabba siap si tombor anak ni opung nami opu sukunon sada marko arma opu so sukunon mangalap boru ni opung nami si tumorang doh si hota iya anak ni opung nami opu so sukunon opak anak syakangan may ima opusay butu mangalap boru tumora iya opung nami na baduahong opudahlan mangalap boru dabba iya opung nami opung na baduruhong opu marjauhum mangalap boru tumorang si orang si tumorang si orang iya opung nami napapaton ima opu pangasauluan mangalap boru dabba
Iya opung nami opung na badoluhan ima opung marjauhum anakna 5. Anak ni opung nami ima anak siya kanan marguarma opu bosnen mangalap boru tumora. Opung na baduahon ima opu hiras mangalap boru tabal siyan sosor galu. Iya opung nami opung na badaluhon ima opu sahat mangalap boru hotang. Iya opung nami opung na bawapaton ima opu pisang mangalap boru tabba nahinan ima nada baru bon akar janami. Iya opung nami opung na balimaho marguarma opu jonni mangalap boru sinaga di pardumuan. Anak ni opung nami ima opu hiskia 2 opu pisang. Anak siak kanan iya anak dia opung nami opu pisang adong 2 ima opu hiskia mangalap boru dabba. Iya papa nami na baduahon ima opu simikang mangalap boru toga torok. Anak iya anak ni opung nami opu iskia opak bawa 5 boru. Anak siak kanan ima amaniensa mangalap boru nirajai boru tumora. Iya anak si bayi 2 ima angkinami si Lasden, si Baitolu angkinami si Sarles, si Bayobat ima angkinami amani mentari mangalap boru nirajai boru tabuna. Iya boru ni bapanamion adong 5. Iya boru siak kangan marhamudiam mai tu boru tu anak ni boru nami namorai marga rumah pea. Boru nomor 2 marhamudiam mabut iboto nami tu anak ni boru nami utasoi. Boru si Baitolu ima iboto nami si Juspika. Boru si Payobat ima marhamudian tunai nami manang anak ina boru nami marga Pandiangan. Boru si nomor 5 marhamudiam mai tu anak ina boru nami marga Nainggolan. Iya pahopun ima panami ima opung huiskiaon nasari maduaon pahopuna siang anak siak kangan sada bawa sada boru siang anak si pahopat sada boru. Jadi penguma sudah pahopu siang anak tolu pahopu siap bawa siap borua siap boru siap kangan 2 anak 2 boru. Pahopu si bay 2 boru si bay 2 sada boru sada bawa sada boru. Iboto nami si Payobat tolu anak tolu boru penguma sudi orang. Sian iboto nami si bay 5 2 anak tolu boru penguma sudi 5 harap. Pahopu siang anak tolu ditabah pahopu siap boru 10 orang penguma sudah 10 siang harap. Iya binopar nih bapa nami nasari maduaon 4 anak ditabah 2 paromain penguma sudah onok palak. Siap boru 5 boru opak hela penguma sudah siang harap. Jadi mari kita ombak karaja namin di bagasak tikyon pahopu anak paromain boru hela penguma sudah pinopar ni bapa namin nasari matuaon 30 talak.
Jadi laos marhite imang totong no mga lulungolo at kanarik koti bapak namion do inong namin nahinan. Di tahun 1900 pulusia manopang do bapak namin na sarima tuaon tusungai loba. Di tahun 1970 Laos dibuka marbuka matano si Madulangon Laos manopang do bapak namion di si Madulangon mulai tahun 1970 sahat tu nama ruzungolu ibana na ditangkap 10 2000 bulan 5 tahun 2010 siap. Jadi tubuh bapak nami ima opus kia dolion tanggal 7 bulan 4 tahun 1940 marujung mau lumai mana di tanggal 10 bulan 5 tahun 2010 siap marumur ma bapak namion adorang bingoluna 70 tahun. Songon ima songon jujur ngolu ni bapak namion nahu batu pahami hobar tu pangat tusion nami alanima akkaraja nami terlumobi maupun nami margatabda molo tu kumurak kami marpangwati marohamuna aidope nabui ku pai hudi hutami didiki ngoluna songon ima jujur ngolu ni bapak nami naung sari maduaon mau lihat mah di tuhata mau lihat mah di hamok kasalu na hula-hula nami di paso-paso di batama kami salu na marhite tang yang munak ka hula-hula nami tarlung mobi makan na pinupus nito timon hobarto raya hidup ni bapak nami on adong dope natulunay ang ginami do iboto nami alani manghido kami tu hamok kareja nami sai tangya ko kamu ma asa tibu di baturu tu hatta kasih lokat nito di tunasida songonima ele-ele do pangiduan nami botima mardongan mauliabe kami di son hula-hula nami ima akapung nami markata bado uang nami pamus dia loro kami lau manong-manong hula-hula nami bain musik na humbar tu siapa. Kapung dali dinang rohani manomo Gawe bang masih marohani itu hatta manomo paso-paso manang majalo paso-paso kami san hamu hula-hula nami sonere biak kare janami kapung dali kupas hatta memang berpikir tu hamu kapung nami mulai ade madi hamuna mang boro mulai ade madi tuhatta mulai ade manang dehita salutna ido di hamuna pala bolo ison rodo hami tulang muna hula-hula nang dohot hula-hula parbonaan suasoni di tulang nami di tulang merubuk muna raja sinaga gawe tulang badi hamu akka tulang mangalaksa pami tu hamu di atata nusro atta tulang gawe majalah horas tulang jadi di hamuna amang boru nami dinangkate hami di son gawe tulang gawe pogu di alaman muna ima di ulau sedarion ulau persari matuan amang boru nami on ima amang boru na ita olong yon son rodo hami tulang muna asa marmulai nagabi marmula horas amang padina dalam saat kami ipogu di alaman amang boru asa marmulai nagabi marmula horas ay dalang ma gudang mula-mulain
hamuna bermusik nabi alanong di pasal namang ibet kamu na godang mula-mula di hami. So naripe kita hami ma asal lihat nagabi lihat perhorasan. Asal mga lihat kami ibogo ni alaman nang yo koron. Tas disoman na namang buruate ilihat to kami di pasal kami man no tuha mula harus. Gabi tulang. Tuhan muna di raja niya bang guru nami. Dalam nami may tutu mangidot kami ang tutuhat tadi bata. Asa anggiat matutu. Di budian niya bang boron, di pasar matan yang boron. Dia kabino parna. Dapot dari luar na jumpang na jinalahan na. Asa dohoron masangon hata harbibir na binuan niya katulang muna. Asa pirmay na poki baul-baul mga percalongan. Pirma to di muna di raja niya bang guru nami. Luju-luju ma na akta pangomongan. Mau natin manang dihamu amang guru nami. Gabi tulang. Suwak-suwak ni manang dihamu amang guru nami. Marga dapat. Marhite di baga sakit yon. Ima di pasari bagyo ni amang guru nami. Papugian marti amang guru. Opu iskia. Opo iskia do yon.
Amang baru di sana di rohanami di paparan yo punami to gasinaga. Matulang roro bahamo ka itu abi marga sinaga. Babi itu lang babi. Doho doa amang baru merasa terharu manang marang kabut roha. Marhitehi mati namang ko iko ujung-ujungmu di pasari mo daw namang ko na. Tubo kami do hagobi siya kami tulang roro marga sinaga. Kasi magtuturo kami naman tali batara sa tiyak na. Tiyak ka kuliah mana di paparan namang ko namin Jupang na niluran dapat natin na asapin mapoki dahul-dahul papasaro. Di matotin mo, luju-luju manang akta pangomon. Lain amyo, di mau muna. Pasato na ka, pasu-pasu, marite-ite, adat ni ako tahot tayo. Ibu kami do dison, uros nagajang si Toro Praso. Kami itu paparan yang baru namin asal majuan, asal lain magusik na ako patusin. Minta matuhi tuhatta japio mapas-pasuna yang nama sulukna suang-suaninya. Buat hita di orang ditulang masih pulbe restoran Mulut
Suksonima tua mataraja do inata doribada. Iha sarima tuauni. Leku opuhis piaon. Ala radi doro amuak mamang raja inak soribada. Jumlah saja kita sodeyo naik dambat mardua sodeyo tua. Pasahat pangidua do ele-ele marhini kitang yang tatu di bata marhini patuh di lekor. Ang dia mamakin nangin na pinigil di bata. Jumpa di paparali na ipunang sari matua. Ipulihan ni bodo. Manano na pilahapot pasabasa. Nagpasok di bata. Lumobil na, dapat tayo namin sa tulang. Pagkipat do hapon kami, doon kinasaya niya malang nasaw. Nasuyan o sinyaran na nagkaroon si Lugro, si Bonito. Na ginaaraw niya, ang parang nagpit. Masayok si Lutulo ba? Alam mo, hintay-hintay, naladyok pero niya muna. Na mga karap tubilang maralog, katulog na tutong mga kamere. Na pinopor nila ito, mga pesawali, ng bulit na hamusikot. Maraso ho. Kanang jumano maraso ho, nagpaspaso ni bata. Andiyan na nibulian nila ito, jukta niya mo. Patupan nila bata, pasupason nito kinami. Dapat tiburo, jokan ito kinami. Ini bawa dan buat. So, ini berkumpul kesalahan. Dan dengan itu lah, para musik kami, Gari. naik melok kuma, ulus nalas, waktu mereka, nalas, ruang badan itu dapat kerja, bahkan dong, kalau pakai marunur mahamuna, nabi
pasu-pasu kami. Perkeliling namin. Ang tapusin namin. Pegang mo. Suang-suang ni man ang gihamuna. Pera namin. Karlumobi ba pera namin na sumat sa suhod at tabi. Pere, mas dami ang mahami ito ang apta, di ba? Asa itong angkiyat. Dabotan. Jodo hamuna. Diputi niya amang barunan yun. Aku
pasu-pasu. Bujur. Lau mangarap pasu-pasu yang kami oktober. Harga sih. hatan ina tua-tua asa ditarutung mayang asa di pangrung mayang gone baho ditarutung mayang go panggabian oras mahami raja ulang-ulang nama jalo saya marlibat gada madiamo ngoro nami batutu raja nami dos marata mang raja nami buama dos marata tu dia mama terus dia sadanya ini nama raja nami agabe masalah horas wahai nama jalo ai rohan nami ala hamuro gabi jalo nama horas muka hamumbar mang ujung raja nami amang pandi nami nama lo gabi amang kai ala nang sipul hamin di pasaraton ada ima di persari malton yang baru namio asa pohon batu semua tanda tua nama dokon tinawin dan multiu bina tu padong hatan beda bang masih tiu las padomu mah tuh hatan nami terlumu di ruhut terlumu di hamuna guru suhut nami berbahagia teman bahiti siani selas marwata kita saluhutna terlumu di hamuna di akapinok parmin tutuon bahiti siani ma sian hami hararo nami tung bolan tu ala ina sidorat pedi talakok kami somong ganti bunga papan na buat terbahan kami las marohamuna guru suhut nami somong lima kata na buat terbesar kami las marohamuna betima yang mahida di bagasan gornya madoho tanah doto di korbadia amin ale de bata ama parholong rowana sumurung marula-ula doa kita tong madok mulai ati dolo pamuli Tuhan ubak dia lawak kami no pangaramat yang mulihami di pasu-pasu ho doa di Tuhan lakkan nami boy haring bawat siap tong di bagas nami tubuh ni alaman di bawah kasuhuton margara de buku di bagas atityo di botoho di Tuhan parpungan nami lima sinaborha ama nami na holongi kami siat taro karena pada kanon oleh Tuhan mada potoko air mana oleh Tuhan kita ngasih mumu asa marjab baribadah oleh Tuhan
dihanguluan na sora sulay ng pinaralim di gana. So nari pili Tuhan, di na ako marurugin na nagkaulor at hawat ahon nami. Asa ako man Tuhan na jong lipungan namin yun. Asa tiroy kami, asa sorong-sori buribuak kami mangulaon at hawat ahon nami. Biso pili Tuhan, di na ako mga gugumahan na rite si Pangano doon sinumon na religion namin. Di mo lupa-supaso na Tuhan so kami. Asa magkorhugugon ni Barot tumamatang loob bartod diyon namin. So ang nang sonel Tuhan pasu-pasu naman namin na makubesi si Panganonon. Asa tumanggiya dari Tuhan labdab silas dirohan ni nasida. Dan lumubi dinungan namin Tuhan nasodaw po si Panganon pasu-pasu matong nasida. Imelerek na yan namin Tuhan marhiti na mo Jesus Kristus Tuhan namin. Diwagasan ko niya madota ng doon. Gondang dia di bulan ma tiga paso di udi badan dia di dua taruh dia bini tiga paso kami lagi mga dia amat dari batama masuk Batu tu. asabe nomor jo gondang dia di Panginoon tuhita una pola ita sudah borat pola sibuk pola sibate gabe oras baik ma gondang dia di